Muna, ang kalinaw nga nasinati ni Saint Francis of Assisi nahitabo ra gyud diha sa iyang pagbiya sa iyang gitawag og worldly concerns. Unsa may atong worldly concerns? Kana giyong wealth, comfort, pleasure. Kanig yung tulo. Apo pakapina na tug usa, power. Pero kanang power resulta man na kung naa kay wealth, nya naa kay comfort, naa kay pleasures. Wala butang na to power. Kinsa may wa mangita ninyo ron og wealth, taas ang kamot. Kana bang wa gid mangitag kwarta ba? Lisod magay mong palit og slot. Atong halin gahapon 76 ang atong halin sa